Hallelujah. Hallelujah. Ngizobonisa egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngibulise bonke abafundisi nayo yonke leadership yala ekhaya. Nabefundisi bekhona banokuthula. Amen. Hallelujah. Ngingutata uBelo. Disindisiwe. Ngiyamthanda uThixo. Ngicela nje sazane kanjalo. Amen. Ngikule age ichazeka mawuthi time xa ungibiza. Hallelujah. While I understand abantu abatsha because ke nabangumuntu omtsha. So I understand both ukuba umtsha noba umuntu omdala. Oh, hallelujah. Hallelujah. Understand ukuthi usasengumuntu omtsha kunjani. Amen. Isacinga lento kuphamisa kunuka injani. Amen. Ndiyazi yasemshadweni ukuthi kunjani. Hallelujah. So ngizwe i-tip off lapha yana. Amen. Yokuthi siya ku-12 siya ngandlela zonke. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Siya ngokufundiswa. I don't know ukuthi khona appetite yokufunda apha endlini. Hallelujah. Ngoba my appetite ikhona ayingeke ikurobhe. Hallelujah. La ehleli khona kunesimanga ebukhoneni bakhe kunesabulo
singabanjani thina? Singabanjani thina? Singabasha, singabanjani thina? Hallelujah. Bazalwane, sisenzile kaNkulunkulu. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Sisesikhathini sezwi likaThixo bazalwane. Izwi elikhulu. Hallelujah. Hallelujah. Exodus chapter 14, verse 19. Amen. Ithetha bazalwane ngokukhona bukaThixo. Hallelujah. Laba khumsha babizwe ukuthi se-Shekinah glory. Hallelujah. Ukhona lokukhono nabo manje nje abahamba khona. Amen. Kodwa kukhona lobu okubambeka babona. Amen. Hallelujah. Khona lobathenjiswa. Amen. Ukufika kaMoya oNgcwele. Hallelujah. Ukhona bukaNkulunkulu obonakala ngama-wonders. Hallelujah. Ukuthi kwafika ixesha lama-gimmicks. Abantu besenza izinto beforja. Because uma uNkulunkulu engasenzi, abantu bagqibela sebesenza. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. uThixo kabazalwane unguThixo ongakudinga ukwenza komuntu. Jishumayela ivangeli bangcwele. Zocela nindivumele kwanokuthula. Senibulisiwe ngithi all protocol. uThixo wakwenza konke. Thina bazalwane ivangeli emali masishumayele. Lokuthi sihamba ku Yesu wenza khona. Ayikho into yakho safunekayo. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Umsebenzi wawugqiba uYesu. Hallelujah. uYesu makakhala athi tetelestai athi kugqityiwe. Wayesisho ukuthi hayi ukuthi kuphela yena, but it is done, it is finished. Hallelujah. So that ungafika ongezelele. Into eyenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu balamukele ivangeli. Lezi zinto nisifakelele. Hallelujah. Lokufakelela kuko kwenzeke ngoku nomuntu abona uba ingathi ayingangamle. Ingakho phakathi kwethu namhlanje khona abantu abathi ngisindisiwe. Ezifilthi uyakhona ukusindiswa ube unsindised. I don't know what that language kuyakuphi. Hallelujah. You confused. You were confused. You were confused. Usebenzi waqala waqedwa. Tetelestai. Yeah. Akho mayenza futhi ukuthi inkazimulo kaThixo ihambe nawe noma ibe kuwe. Ngoba ikhomeke kanga kuwe. Hallelujah. Ukulunga komuntu kuziziphethe simdaka. Hallelujah. My God. Ukulunga komuntu kumenza phakame. Ukulunga komuntu kumenza abe ne-pride. That's why abaFarisi babenjalo. Othi Yesu kubo nimemnyango wombuso kaThixo. Aningeni kodwa nivumeli nabazongena. Bese nyamba umhlaba wonke. Recruit umuntu omnye. Nibenze afanele isongo times 2. Uzondiva bandi yaphi? But what I'm preaching is good news.
Hallelujah. We are speaking about the presence of God. Hallelujah. Ayingo ukuthi anumva noba umva. Umva ngemva. Hallelujah. Khona. Yabona phathi. Ingembethe. Hallelujah. Wembethwe. Hallelujah. By no mistake kungenzeka ukuthi uhlukane nayo lento nayo. Yeah. Praise the name of Jesus. Ungawari ngizoyibalansa lento uyibizayo, ngiyizwa lento uyibuzayo. Ngiyaqoqisa izwi. Ngokuncedwa nguThixo. Hallelujah. Njengoba kunikeza imessage ukuthi ngizoshumayela, ndiyabulela kakhulu bazalwane. It's a great honor. I don't take it for granted. Hallelujah. What it got? A message in my mind. Hallelujah. Your state and your stance. That's what we need to be reminded of every day. Because if you're not reminded of your state and your stance, Ebona masishumayela about your state and your stance anozikhwabazana. But ukusalayo bakhona bazokhululeka ejopheni. Hallelujah. Uyesu ngabazalwane egonjwe ngomoya ongcwele wayehamba esenza okulungileyo. Hallelujah. Ekhulula bonke ababeboswe yijophe kaSathane. The reason because why touches this presence. Awunokwazi unohlula umoya ongcwele noThixo nonyana kaThixo nomoya nobukhona bakhe. Awukwazi ayihluleki lonto. Awuzufumana uYesu umoya ongcwele angabikho nepresence kaNkulunkulu ingabekho. Kukhona konke uhamba nabo. Wena uyicarrier. Njengoba uhamba la noma wenza ntoni uyicarrier. You are the carrier of the Shekinah glory. You are the carrier of the God glory. Hamba nawe. I'm here to remind you. You are the carrier. Hallelujah. Itrick kaSathane ukuthi ungayazi lento nayo. So that uzamela uba nayo kodwa usunayo. Hallelujah. Ndithi mina umsebenzi uJesu waqeda. Ungana nazo isizandla zakho njengalandoda yena nazo isizandla yazi yafana. Sifuneke sakusandla. Owakho umsebenzi wenze njani bazalwane? Oh. Ngicela ukuyibhalansa bazalwane le message. Nale esinayo namhlanje. Ngalamavesi amabili asengqondweni yami. Abase Efeso chapter 2. Timothy chapter 2, chapter 3, verse 1, verse 5, 10. And those who can take a speciality. Bazalwane baleka ukuthi ngigqibe yonke le xesha endinikeziwe. Sisenexesha loba sithandaze sizidibene apha. Hallelujah. Sesijayivile sisamele sithandaze. Hallelujah. Sizothandaza kuba sekungu-12 sothandaza before 12. And sizothandaza umthandazo ezothandazeka esizobona imizekelo yayo kwanokuthula. Thixo sekaqala uyasebenza kwanokuthula. Akona ukuthi kube khona umakoti abantu nje kusebenza kaThixo. Kwenye indawo kujona udu akushadeli.
Hallelujah. Wenzakalani? Hallelujah. Sangimoshile yini? Uma ubisi uthola mahala usayithengelani inkomo? Oh hayi. Phela kungabi khona sidingo. Ngoba phela ngiyangifumana anytime. Umfazi ongemfazi. Yes, baba khona lo advantage angiyoyithingi ikhona indoda ibingayiyeka. Ufumana umfazi kudula kakhulu. Bakhona ufumakela mahala. Ngiyeka. Ulinda umshado lo muntu kodwa usashadile namanje. Kodwa Thixo uyasebenza kwanokuthula. Thixo uyasebenza kwanokuthula. Because kunomakoti abancane. Because uma bengenjalo bebengeke bakubone ukuthi bakushade ngani. Because bayakuthola anyway. Futhi abezokuroba bathi athi zoshada. Bese uthatheka nawe. Balekini bese bazokushada. Anifuni iface banwele. Abanofunda nini? Abase-Efesu chapter 2 verse 1. Banwele andizange ngithethe ukuxelela indaba zenu apha. Ngizonifumelela uYesu Kristu yedwa ebethelele esiphambane ndazi yena yedwa ndazi mina. Andazi ndazela into futhi. Amen. Cela nibambe nina livangeli funda. Yeah. Nanu nedlisa ubomi nifile nje ziziphoso nazizono enanifudula nihamba kuzo ngokwesimo selihlabathi ngokomphathi wegunya lesibhakabhaka womoya lo usebenzayo ngokukubo abangevayo esasifudula nathi sonke sihleli phakathi kwabo ezinkanukweni zenyama yethu sisenza ukuthanda kwenyama nokwengcinga saye ngemvelo sikwangabantwana bengqumbo njengabanye abo Thandaza sini. ezawuthetha ngaloko simncede athethe inhliziyo yakho njengokuyibekile kuye ngegama kaYesu Kristu Nazaretha ongcwele. Amen. Bazalwane into yokuhlukanisa nezwe eyenza kube khona umehluko phakathi kwamntwana kaThixo nomuntu ongengumntwana kaThixo inkazimulo. Jesus. babawo. Ukuthi uyayibona noma ukayiboni kodwa ikhona iphezulu kwakho iphakathi kwakho ikuwe. Hallelujah. Lana bazalwane niyeba kuthatha ngomuntu ukuthi nani kade ninje kodwa nisakho njalo manje. Hallelujah. They are speaking about their former state and their former stance. Amen. Ngoba umuntu osindisiwe previous stance and previous state. Ukusindiswa ukuzisela izinto enzokuxoxela zona namhlanje. Engathi ungazibamba. Jesus. Banazo mfundisi. Ukusindiswa bazalwane kuyipackage. Amen. Jesus. Kule package yokusindiswa bazalwane ayikho ingxenye yakho wena oyenzile ukuthi lo package uyifumane. Jesus. Sozishumayezwe lemshinyezwa ndimndenda cha. Because wena safuna ukuyifumana. Yabona ngelalanga wathi uyamamkela uYesu njengenkosi nomsindisi. Ukala ushada noYesu. Sathithe isibongo. Awusenaso isibongo sakowenu sesanzwa kaKristu. Hallelujah.
Mamkantini nesibongo sawabo sasazi nosisazi futhi asinangindaba nazo ungumamkantini. Hallelujah. Angeke kuphinde kushintshe ngoba wathi uyayithatha le ndoda wathi yes, lelanga wathi yes kuYesu kwaba njalo. Thatha kuphinde kushintshe. Uma ufuna ukutshintsha ufuna kuphinduze ngaphambili uthi ngiyamdivorce uYesu, andisamamkeli njengenkosi nomsindisi. Iyophela ke kanjani insindiso yakho ungekayenzi leyo? Hey! Jesus. Hey! Insindiso ezokuphela lapha. Hallelujah. Ngishunyayiswa intoni into engishumayiswa mfundisi ngini? Ngishunyayiswa ukuthi uSathane kudala ehlalisa abantu abakisa izono bekholwa besindisiwe because sebekele ukuthi insindiso iphelile. Jesus. Lento ezakisa izono ukuthi insindiso iphelile. Usanisindisiwe, usasindisiwe. Yebo ukuthi izono ziyeke. Anokushumayela ngezona, mina ukushumayela ngoKristu. Kwantu uYesu apha kuwe. Inqondo yakho igcwele nguYesu, awukonke uYesu akwenzele kona. But I will warn you, isono siyakubambezela. Isono silethi doubt. Hallelujah. Khona amadimoni okwazi wakhupha. Kodwa khona ngeke wakwazi wakhupha because you have a doubt. Immediately ungena entweni zezono nezezwe, automatically faith yakho iba diluted. The same faith of the Son of God onayo, but because sekhona izinto ezingekho right, because izinto uYesu asenzele zona eziphelelisiwe ezingafuni ukufotha kwakho sesikhona, but you gonna reach them the faith. But if uzizono ifaith yakho iyanqamuka. Yanqamuka. Akuthi banqamuka wena ifaith. Ngoba ngesikhosa ayikwazi ukukhava ukuthi ukungakholwa nokukholwa. Kukhona ifaith, kukhona iunbelief. Umuntu osindisiwe wonke usindiswa ngefaith. We all have faith, not the faith of our own doing, but the faith of the Son of God. Ayo yakho lento eyakwenza usindiswe, okukholwa wasindiswa ngakho. Uya kuKristu. Awunokuze uziposte futhi ukuthi ayikholwa kangcono. But ingakho vele kuthi thishu iunbelief. Iunbelief ilethwa intoni? Zizinto ozibona lezinto ozitshayo kule 5 senses. Yiyo eletha iunbelief. Kube istory, kube theory ukuthi usindisiwe. For the sake of that, hlukana nesono. Ithi iBhayibhile sasifile. Hallelujah. Sasenze njani? Ukufa kwethu kupha into yayizolo yaba namhlanje noba into enzekayo into eseza kwenzeka. It's a past. Sasifile. Uma kade kuthiwa sasifile, kodwa ngoku asisafile, siyaphila noKristu. SikuKristu. Hallelujah. Wenzeke nini lelanga amkela uYesu njengenkosi nomsindisi? Phethe indandatho wena. Moya ngcwele se confirmation ukuthi wena ngokaThixo. Ingawo ukuthi uthi baba uthi Abba Baba. Awufani nabanye abantu. Ukhethiwe wena unophawu. Awuyi ngokuthi aluva noma uluva kodwa namhlanje uzoluva. Unophawu. ngokaKristu. Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Ngeke sibe sangena lapha ngoba Timothy asimfunde just verse 1 verse 5 kuphela.
because angisafuni uhlale kulo before ngifuna uhlale lento esizothi siyothandaza sibe sigcwele yona. Hallelujah. Chapter 2 Timothy chapter 3 verse 1 no verse 5. Chapter 3 verse 1 no verse 5. Yeah. Kucaca mhlophe ukuba imihla yokugqibela iya kuba ngamaxesha anzima. Okay. Verse 5. Baya kulomkela unqulo ngembonakalo. So don't give verse 1 verse 1. How come you take on this process so that our father is cause? Follow him. Yakwazi oku ukuba ngemihla yokugqibela kuya kufika amaxesha anomngcipheko. Anantoni bangcwele? Anomngcipheko. We are living in a time bomb. Thina sayithoma ingathabenzeki into kumnandi nje. Sisayi ikhwethwa. We are living singabisha noma kunini. Jesus. Hallelujah. Sizoyishaya futhi usigebe. Lekhwethwa isintu sethu. Sis Africa sethu. Ekhombisa ukuthi ibandla likhululekile. Hallelujah. Uleko yama Africa ithomoyi inhle abantu bami ningayiyeki. Khethwa ithanda kakhulu. Kodwa singamlibali uKristu. Singayilibali thina ukuthi asisafile savuka. Hallelujah. Kanye noKristu. Hallelujah. Singabe blinded. Follow verse 2 yena so that ba understand ukuthi ngithetha ngantoni. Verse 2. Kuba abantu baya kuba ngabazithandayo, abathandi bemali, abaqhankqalazi, the protesters. Baqhankqalaza ngo basondele bayale nani nyabajoina. Amaka sokugqibela. Sikhohliwe ukuthi singobani. Ukuthi sisesize sikhethiwe. Singcwele abangcwele. Akuthiwa ukuthi singcwele singabangcwele singekho ngcwele. Singcwele. We ought to live like that. We ought to think like wise. We ought to confess the same. Angeke kuphile kodwa la ingqondweni abukho nala emlonyeni abukho. Uzofaras. Ubufaras buninzi. Verse 5. Benokumila kokuhlonela uThixo. Abantu beloxesha kwezobonakala ingathi basindisiwe. Ungabathemba. Jesus. Banesibilo sakhona. Banendlela yakhona yokugqoka. Banendlela yakhona yokubuyisa. Lokento yakhona. Umuntu azavova. Imo songathi kulo Kristu. Benesimo. Benokumila kokuhlonela uThixo. Ukanti bayawakhanyela amandla akho. Bayawakhanyela amandla kaThixo. Kodwa babonakala ngathi. Ufuna amandla bawakhanyelayo. Kunendlu. Bayakhanyela abanye amandla ukuthi wena usungcwele. Izono zakho zaqolela. Incwadi yamatyala eyayikumangalelela yadatshulwa. Ikhona lana ibethana ngamathe ifincwadi isasekhona lamatyala. Ngiyokhongemana ukuthi ngiyashumayela kodwa ngiyakhongemana. As if igazi likaYesu aliwenzanga umsebenzi. Ubona kwalento mfundisi. Kuyi-era kwalento umntathi igazi likaJesu lisabhobhoza namanje. Alisazwa ukubhobhoza libhobhoza indalo igazi likaJesu. Labhobhoza laqeda.
uyimosha khonapho. Hayi uzalwa njengathi kaYesu udala lapho kanibhobhoza khona kodwa elakwenza ugqikile. Hallelujah. Alibhobhoza indawo. Kuna umesithi labhobhoza hayi she. Understand. Big R. Some understand that you're proposing. I want to solve for that proposal. But I understand what you guys. It's the blood of Jesus that purchased us. We are not of us. Let's take God. When we mention the blood, we mention the finished page. Bamela. Bawaphile lo manje. Ukuthi zasulwa. Thi umuntu nobethandaza sacela amaqolo ukuthi. Yengizona cha. Isaiah 55 verse 7. Ithona inhlizwembi indodela obuthinge mayibuyeke. Ayisayambi yothandazela uqolela kwezono ngoba zasuswa. Kodwa uyayiphilisa lo manje. Kodwa unesimo sokumhlonela uThixo. Hayi. Ngayifimbo yakhe saphiliswa. Wemsene nawe ngilanga. Da. Ukhona umfundisi othile othandazela ukuthi abantu baphile. Wena waphiliswa manje. Uwomeni wami uyothandazela abantu awuseliswa kanye. Abantu abasindiswa nithetha nabo kule ndlu. Where the believers shall lay hands upon the sick. They shall be. They are not sick. The believers are not sick, but they will go to the sick and lay hands so that those who are not believing can start believing. Ukhangela wonke umuntu ophilisayo ukuthi uphilisa lapha na uphilise nguwe because you don't know the glory ohamba nayo. Saphiliswa. Wena umphilisa uthi le anointing onayo kwenzani? Saphiliswa thina so singabaphilisi. Kodwa wena uyaphika lo manje. Kodwa isimo sona siyabona umzalwane. Uyaphika lo manje ukuthi ngempela uJesu wabetha umntana kaMaria zonke izifo zaphelela kuye. So that umkholwayo angakusabalwa kwabagulayo. Saphiliswa. Ningena la izophuma la. Sizosibona imanifesta. Wena abantu bekhola bahambe bayothwala because umuhamba uya kule ndawo uhamba amanzi uyothandazela amanzi uyamuntu othwele nawe uyothatha izinto zomthwalo. Yakholisa wena waqekiswa wenziwa isitsheli. Lezi zinto zontathu uYesu wakwenza nazona it's finished. It's finished work. We depend upon the power from above and the finished work of Calvary. Proclaim the victory that was
That is not your state of poverty. Because you are made poor so that you are made rich. You are rich way. Thank you, see women. I ain't gonna be 7, I ain't gonna 12, I ain't gonna 7 no 7 times. I ain't gonna say because don't and honor. Why can Jesus? Hallelujah. Funda ngala besikubesele liyaphatha ngiyathandaza. Are you ready to pray? Sibela maqabase Efeso manje. Siloko siyakha bazama kanti bakhona bamba nami. Siloko siyasika amaheheba ombuso kathi ukhona hamba nami na. Bazalwane ngizosika amabenga siyabenga. Yesu asenzele yona. Akube nkulu yona hayi yakho. Hallelujah. Akube nkulu yona. Kwala yiyo. Ashumeli bangeli lama blessings mina. We were blessed from the beginning. Ayikuthi ngayenza ukuthi uthole ibusiso. Ubusisiwe wena. Ande sibusiso wena. Uthethe isibusiso. Phila njengomuntu obusisekile. Behave njengomuntu obusisiwe. Behave njengomuntu ophilisiwe. Hallelujah. Behave njengomuntu izono zakhe zasuswayo kuye. Njengenhlukano yentshonalanga empumalanga. Wenze njani? Usidedisile. Izono zethu kuthi. Awubanjwa izono zakho wena. Banjwa silahlwa kusisazeka. Ngenxa yale mfundiso zobakufundisa yona. Ufuna mbe break ama cases. Kanti uYesu wayesenza lapha. Usabrekana nama cases. Yesu abreak ama cases. Wakuthatha zonke iqalekiso wasusa uYesu. Uzosusa ziphi wena? Because fundisi kunalento. Sisangani wena. Kunalento engayiqaphela uSathane. Uyayidala iproblem abese azipresenta njenge solution. Le problem esikuyo nje sebezipresenta njenge solution. Kumele msebenzi ngoba sikoshe abanye ipresenta the problem. And this is Satanism. Hallelujah. Ngibreak ama cases. Ufuna size kuye sizofuna siyeka umsebenzi sesikade siyama kubo sesiza kuma umsebenzi onekhola ngoku. Because break ama cases. uYesu wawakhawula wonke ama cases. Alapha engqondweni kuphela kuwe. Ala. Isana amavesi uzoniphikisa kodwa ala. Sesakhetha. Verse 4. Kawuthixo asisitsheli njengenceba uthe ngenxa yothando lwakhe olukhulu awasithanda ngalo thina sifile nje iziphoso wasidlisa ubomi ndawonye noKristu sisindisiwe ngokubabalwa wasivusa naye wasihlalisa naye kwasemazulwini indawo sikuKristu Yesu. Jesus ukuze ubutyebi obuncamisileyo bobabalo lwakhe obubonakaliswe emaphakadeni azayo ngokusebenza okubele bukaKristu kuba sinisindisiwe ngokubabalwa nangalo ukholo lokho ke kungaphumi kuni kusisipho sikaThixo ukuze kabikho umuntu ozoziphakamisa. Jesus Jaba sesiready ukuthi sithandaze. Sizo approach ithrone kaThixo ngesibindi singalahlwa sisazela inoba izono zami zisanilandela inoba ndada egula ngithaphela ngule kuyo la nhlupheko ilehlele ekhaya ngizayenza njani. uYesu wayisusa yonke
ukukholwa kulo Yesu ngithetha ngakho. Ukukholwa kuYesu ngithetha ngakho. And awukholwa uma ungashunyayezwa ngoYesu ngoba ukukholwa kuza ngokushunyayezwa. Indaba ngoKristu ngixelele ngoKristu ngixela indaba zenu angixelanga ukuphila kwami ukuthi mina naze naphila kanjani ngoba haleluya I'm a human being ngimhle ngapha ngingapha so sifocus kuKristu because njengoba uKristu enjalo nathi sesinjalo. As Jesus is, so are we. Ongasazange isono wenziwa isono ukuze thina singenziwa malungisa kodwa senze ubulungisa bukaThixo. That is something beyond the malungisa. Being the righteousness of God yourself. Hallelujah. Kodwa bakhona umthandazana. Abathi ndiyazi lethu. Lo Yesu omshumayelayo singathi nakumele nibe naye. Ngicela sithole namakhanda. Lo Yesu lo kudala ngimfuna. Sithoba amakhanda abazalwane siyathandaza. Sithobe amakhanda nje. Wonke umuntu unomthandazo enhliziyweni yakhe. Wonke umuntu unomthandazo uthandazela nalo osecanga kwakho uyamazi ukuthi akasindiswanga. Ukuthanga doubt. Elanga lakhe lokusindiswa namhlanje. Langa lakhe lokwamkela uYesu. Langa lakhe lokuphiliswa. Langa lakhe lokuqediswa. So abaKristu ahlezi phansi ajoke phansi. AmaKristu ayathandaza manje. Sibinayini prayer item number 1. Sifuna abazali embusweni kaKristu. Lord, uKristu usekenzele konke ushoda ngawe nje kuphela. Yes Jesus. Ushoda ngawe usindiswe. Ushoda ngawe ukuthi umamkele. Ukhona ushona namhlanje. Uthi angikaze ndimamkele Yesu. Ekhaya bayazi ukuthi ndiyasonda. Kodwa ndiyazazi ukuthi ngabe namahloni ngani. Sicela uphakamise isandla sakho lesibili. Phakamisa nje isandla sakho kuphela. Ufike ezibizwa amkele Yesu ukamkakazi. Lo Yesu ndiyamamkela namhlanje. Yes Lord. Uma ngulo Yesu ezizonke izono zami zizobe zixolekile. Izifo zami zobe zisusiwe. Ukuhlwempa sami bakho. Awunomkhetha na kanjani lo Yesu njalo. Phakamisa isandla sakho uthathe. Awusindiswa by mistake, awuboni sewusindisiwe ukuthatha lesi sigqibo ufanele ukuthi usithathe lo. Jehova. Isiphithi sakho sokuqala sokuphakamisa isandla wonke Yesu. Ngiyabonga isithelo sami. Qhubeka ukuphakamisa kanjani. Salinde wena. Thatha Yesu namhlanje. Thatha Yesu namhlanje. Laba mosaka shita laba. Uzekule ndawo usihlala kule Thixo angene kuwe wayenza. Ungabi sabuyele emva. Le bandla oze ngalo la buyela kuyo uzikhonze kulo uthembakale uvele futhi ube umuntu oparticipate-ayo. Jesus. Angithembi na into umzalwane ungaparticipate ebandleni. Ngoba kuqala kubonakala kwezono. Thank you Jesus. Because uba khona kukaKristu nenkazimulo ukunikeza intshisakalo ukubize ukuvuke noluzo lwakho. And awusoze uvimbeke. Zothandaza nabanjalo emva kwalapho. Phakamisa izandla zakho. Ufuna lezo 30. Because ithe iBhayibheli lapha. Kwebuka kwabanjalo. Jesus. But when yasifuna noma usifuna kodwa asivumela lento leyo. Alingaphalali guys. In the name of Jesus. And sithi kuphela bangayenza ukuthi kwenzeke lokho. There's no need ukuthi kuphele guys. Because nalento ayenzekayo it was not necessary. Amen. So ngicela ke fundisi uze uzosilida kulomthandazo bese unikela ku-MC.